Kıyamet ve kengi anji çend saledin çebibe tüfükrewe hey gelu. Heke hum bersiva ve merak dikin ev video tam ligoriyeye. Bisaya peşyetina teknikiye uzanistiya matematik u astronomiye İrom edi dizanın bewe pişti çend saledin kıyamet rabe u cihana me tevi roja me tüne bibe. Berikom derbasi ve bibin peşi emekala senaryoye kedin bikin. Pırs eve gelo îro hema ji ber sedemekê jî nişka ve roja me ji holê rabe û tune bibe wê çi bi serê cîhana me were. Pêşî em ê li vê senaryoyê binarin û dûre em ê perdeya tarî ya ser pirsa wê kengî û bi çi hawî qîyamet çê bibe rakin. Lêberî em dest pê bikin lazim e Kurd agahiyekê were parve bikin. Weke hûn texmîn dikin YouTuberên Kurd di şertên zehmet de videoyên xwe amade dikin. Lê dema ku videoyek têr reaksiyon nagre yanî têr ecîbandin û şîroveya nagre YouTube van videoyan pêşkêşî temaşevanan nake û ew keda têdayên cihê xwe nabîne. Ji ber vê yekê her ecîbandin û şîroveya we ji bo ku video bigihêje zêdetir mirovan piştgiriyeke pir hêja ye. Ji bo ku YouTube videoyên me nîşanî zêdetir kesan bide û zêdetir kes bi zimanê me fêrî tiştê girîng bibe ji kerema xwe videoya me û hemû videoyên kanalê din ê baş ku kêfa we jê re hat biecibînin şîroveya bikin û di hesabê xwe yê medyaya civakî de parve bikin. û heke hûn hîn nebûbin abone ji kerema xwe bibin abone û zengilê agadariyê vekin da ku dema me videoyeke nû parve kir agahiya we jê çêbibe. Ji niha ve spas ji were. Pêşî divêm zanibin ku em ê wendabûna rojê yek ser hîs nekin. Ji ber ku ronahiya wê heta ku digihêje me dora 8 deqeyan derbas dibe. Yani ew ronahiya dawî ya ku berî roj tune bibe ji rojê derketiye heta bigihêje me wê 8 deqe derbas be. Ev jî têvê wateyê ku li gel ku roj êdî tuneye jî em ê dora 8 deqeyan şewqa wê ya dawî bibînin. Lê piştî wan 8 deqeyan weke ku ji nişkê ve ceryan biçe wê tariyeke kûr xwe berde ser cîhana me. Wê ezman di şêweya herî kûr a şevê de bicemide. Lê hema piştî tariyê rastiyeke din a wêranker derdikeve holê. Kişandina girseyî. Di tunebûna rojê de wê hêza kişandina girseyî ya rojê jî ji holê rabe. û weke ku werîsekî nexuyaye biqete wê cîhana me wek tîrekê ber bi kûrahiya fezayê ve bifire. Ev firîn bi lezekê ku hişê mirov nagire wê pêk bê. Ji ber ku ew destên nedîtbar ê ku me di rêgehê de digirt êdî tune ye. Piştre zincîrek felaketan dest pê dike. Ne ronahî dimîne ne jî germahî. Cîhan êdî di nav lepên sermayê û tariyê de ye. Di rojên pêşîn de germahiya hewayê bi lez da dikeve binê sifrê û digihêje kêm 20 dereceyan. Beriye ku salek temam bibe jî germahiya ser erdê digihêje bin sifrê kêm 73 dereceyan. Cîhana me êdî gilorek bi qeşayê pêçayî ye. Di vê hewaya sar de êdî fotosentez jî bi dawî dibe. Enerjiya zindiya şînkayiyê li hember qêrîna spiya cemedê têk diçe. Gava ku nebat dimirin ekosîstem jî hildiweşe. Xeleka bingehîn a zincîra xwarinê winda dibe. Dema ku zîndewerên giyaxwar yek bi yek diqedin ên goştxwar jî dikevin tengasiyê û ew jî tune dibin. Di dawiyê de dîtina şopên jiyanê li ser rûyê erdê hema diqede. Lê dîsa jî dibe ku çîrûskek hêviyê bimîne. Di şikeftên bin erdê di stargehan an jî di kûrahiya okyanusan de hin zîndewer dibe ku li gorî parastina xwe ji sermaya wêranker a li ser rûyê erdê bifilitin. Lê ev hêvî jî encax tenê çend salan dikare bidome. Ji ber ku bê germahî û enerjiya rojê germahiya hundirîn a cîhanê têrê nake û navika erdê jî dicemede û herêkîna zindî ya magmayê disekine. Êdî bêdengiyeke bêdawî serdest dibe. Gava ku gêrsêrka me rêwîtiya xwe di kûrahiya fezayê de weke siyekê didomîne
هر شوپا کو لپی خوهشتی جی تی جبرین. به باشی و خرابی خواه، به خوشکی و کریتی خواه، همو تشتین شارستانی آمه و جیهان آمه تو ندبه. تو مجیه کو وان ببیر بینه نامینه. دما کو روش دف جمه برده هر خالا کو جیان نداره قسی خود سپیر همبیزا جمده و تاریه. او وکه کشتی یک همو مروین تیده مرینه و بی کنترول ده اقیانوسی ده هرکه جیهان آمه خوشک و دمه که جیان جی دفوریا جی وکه گوگک قشای حتی کو لسترکه که بقلبه و ببه آری آنجی لگرسترکه که بکوه و پرچه ببه و ده تاریتی فضای ده بی کنترول به هرکه. اف سناریوی تاری و خیالی بو کو نشان ده جیهان ما چی قاسی به روژه و گریدای و بی روژه دکوه چه حالی. لید راستی ده هلبت روژ و سجنشکا و تونه نابه. بله و روژه که سدی ست روژه ما تونه ببه و امزانن بیوه او یک کنگی بقومه. به زمان جواکی ام جویره ده بیجین قیامت مخابن ام نکارن پیشی لیوی بگرن. احتمالا هری باش او کو نویین ما بری او روژوره گرستر که دن آوا که وی جیهانا ما پیدا بکن او دربا سیور ببین. تنه بویری جنس ممروان دکاره جوی قیامت براون او جتنبون خلاص ببین. باشه لی چی قاس وقت ممایه و قیامت ما چند سالدن او به چه هوایی چه ببه که ام لوی بنارن. لگوری دانین زانسته یه ماتماتیکی 5 میلیارد سال دن و داویل جیانا روژامه و جیهانامه وره. 5 میلیارد سال دن روژامه و او قصفره ببکو و جیهانامه و تواهی دورهلاوی دا قرتینه. او جیهانامه بکه ناف سترکه و ورگره بزوتک شویتی و ببه توس و گاس. گلو امی ویده می ساغ بن. احتماله که مزننا جبر کوه فرهبون و مزنبون روژه همه بجاره که اوجنشکاوه نبه او پیواجو و به میلیونان سالان بگره لو ما جبری کو جیهانا ما بگیه روژه و دناو آگره ویده بشوته هر کو روژ مزندر بو و گرما و زیدتر تاثیر لی جیهانا ما بکه و گرماهی سر روی ارده و بگیه آسته کو آوین لسر ارده زوا ببین همو شیناهی و دارو برحشک ببین و تو زندی نکاره بین لی بجین. لی ممکنه کو مروواهی حتی و روژه گیرستیر که کنو کو کاره بین لی بجین پیدا کری بین و وکه نبینوه جهر جلب آجال یعنی حیوانان و نبات و روکان بخوره بری بین و لورا بجیبو بین. کی زنه بلکی جیوه نویین مین ویدمه به تلسکوبین خواه بخمگینی لطنبون وار باف و کالین خواه بنارن. باشه لی ام چاوا دزانن کوه پشتی او قصال تقز روژامه و جیهانامه به وی آوائی تونه ببین. برسواوی لجور دستیر کندن دیه. لازمان به تریلیونان سترکیدن هنه. ام نها دکارن سترکین کو چه دبن یکو هین ساغن و یکو دمرن ببینن. ام دکارن وان آگاهیان بینن با هف و پیشتیتنک هفگرتی جبو روش و جیهان خو آوا بکن. بگوتنه کدن ام ریمه ترناکه کو ام ببینن سترک چه دبن دجین و دمرن. پیواجوین وها به میلیونان جارنا به میلیارن و حتی هن روشان ده به تریلیونان سالان دگره. لی ام به دهان سالان ال جیهانینه و گاوی ام ویه که چاوا دزانن چمکی ده گردونه ده او قاستر کنه کو همه کنگی به دما ام لدیمن گردونه ده نرن ام دکارن ببینن کو استرک چه ده بین دجین و دمرن و ام دبینن کو او همو همان خطا جیانه ری شوپینن. فرق تنی اوه کو همو سترک جهو جودانه. ده انجام ده وکه هر تشتی ام دزانن سترک جی امرکی وان هنه. چاوا کو چه ده بین پشتی کو گازا وان ده قدن ده تقن و دمرن. هلبت دما سترک یک دمره گیر سترک و جسمین دن ای ازمانی یل دورا وان جی بوان رد دمرن. لی evne dawiyek bêhêviye. Gaz û tozên ji mirina stêrkê ke dimîne piştre tevlî gaz û tozên bermahiyên stêrkê din dibe û rojekê weke stêrkek nû xwe ji nû ve ava dike. Bi milyaran salan e bi vî awayî bi trilyonan stêrk dimirin û çê dibin. Heta ku gerdûn hebe jî
و اف پرگال وسا دوام بکه.